جنگیشتا ئاستێکی شورشێکی ئەنتۆلۆجیک ژیان کرد، شورشێکی خۆبوون ژیان کرد، شورشێکی واتە ژیان کرد. تشتێک و ئیرۆ ژنا کورد کرد بۆ پێشەنگی دێنا و ئەس بێژی گەلێکی باوەڕ ئەم لەسەر مەوروسێ خۆی دیوەکی بوونە هەبوو و ئەم زیڤرن پرۆژە هەری گونجاو ji bo insanên û civatên. شهروانên yê pege û yê pejê bi temamî di xetên berxwedanê de bi berxwedaniya xwe bi qehremaniya xwe ew pîlanên dewleta Türk û çeteyên dagirkeriya Tirkiye vala derxistine ya esas ji bo me berxwedaniyê ruh û taxtîkê di demê me şandinê de israra berxwedaniyê ye.